hijamah. Hijamah yang macam mana kita nak buat, Ustaz dah banyak kali ada bagi perbezaan antara hijamah dengan bekam. Kalau kita buat bekam saja, kita khudi lah. Sebab apa? Kita hanya mengeluarkan darah kotor saja. Tapi kalau kita buat hijamah, insya-Allah kita akan dapat keluar darah zulmat, yang mana dalam darah zulmat itu terdapat 5 jenis darah paling kurang. Yang pertama, darah kotor. Kalau kita buat bekam saja, tadi kita akan keluar darah kotor saja. Tapi kalau kita buat hijamah ma'rifat, insya-Allah akan keluar darah pertama, darah kotor. Darah yang menyebabkan kita jadi mendapat penyakit lahiriah. Seperti manis, darah tinggi, gaul, buah pinggang rosak, empedu, batu karang, benda-benda ni yang kita dapat akibat daripada darah kotor yang duduk dalam